Hello everyone! Adoy manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite, amang hakakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino, sana pudpudno anagan. Ngam sakbay na kablawon tayo pada Mary Joy Dolnuan, Leo Gonzalez de Vizcaya, Rosela Fuentesilia, Kenesirib ni Lucano channel. Kastiman ti surat ni Pagayam Dino. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kitinaimon nga asawa. Awan chicks kwa pagimunan ti asawak. Ngam pagimunan na amin na babalasang iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas a babae. Iparit na ako mita kiti sabali a babae, iso ano kasjay nga agkukuyog kami, wenno agkuykuyog kami, kat adda masabat mi na pintas a babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga itakalang, Dino? Di mag-asa nga rod ijay star tabi nangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay ijay store. Ijay balasang akanakan ni Bakit Pileng. Tila ibagbagam may. Ni Nana Pileng taday ijay star. Nagawid ka no, diya ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita ijay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day tabakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya ak gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito irabaw ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kunkunam lang day ta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay lajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo it balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha! Konsentidor ka mo nga iki na. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak, awan dakes na. Nga oray dagiti asawa na kagkursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga adasawa na Mila. Adda! Ngam limod. Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabaho bakit? Barang malpas mi titels, di balay ni nanay mang ita. Isa ron umin tumanan nga aramida, hindi bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwan. Inak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag imunam. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko day jay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinoda asawa na? Di mo pag imunam. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madamag gayam limad nga ramid da. Ay ka idumanak kadakwada. At sa balya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapnosan ka maladaw iti trabaho. Pati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Gawi kami na. Saan ka nailak amit ipangal daw ditaw? Kababay na makipang pangangkakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko.
Ag sidaaklatan na iti asin no di dakikan iti sidaag. Ay na, apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidam dito ay. Ure ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagay iti kanamon. Tailak aman na kiti sidaag. Di kan sumanao dita. Saan ang nasaya at aramida, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag taluklatan nanang. Addan to pa yaman mo. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsina dan. Mila. Isa may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. Ay na, talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta ammom nga ilukar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatum ti kasta nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidan. Takas to iti wagas ko. Tapno agtali na iti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, unya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga adi mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Haldawain! Hindi ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Haldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Dinaw, saan kayo pa ilang agawin Ta dito'y balay ti pangrabyan nyo itong madamdama. Kaya na tatais ka. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po ka. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro, tata. Nagawawid ka pa ilang, ar-ar! Ikaw? Hindi ba kayo mat? Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po ko ni tatay ska. So, nag-siyak kami basit, ha? Kahit, adda babae, ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae, ijay ko na! Kada! Nagitiya po ko ni tatay ska, babalasita. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. Addan to pa'y makiasawa at 13 titawon na. Daytan to kat 16an. Maturay di. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kayo itong bigat. May samot na yung dyan kay isko. Konsintidor alaklakayan. Agsagana kanyak na dyan. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan yung basit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jay amalpas dang agtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sandang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dyan po ka? Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawe, dala kay mo. Mangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung mo sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas ta nga ugali ti taon. Malalabayam. Jak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Ang kalis ko, adawag
yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae, tata? Kanakan ni bakit? Isuti para lutaw, iti kanin dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata isko, Dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi dayjay. Kontrata man kan saan, awan baby angko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin aya. Anyaman ti parikutain. Isumat la kay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas, Dino. Sigurado, kid-kid dayang mananday jay. Tilay bagbagam might. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumag. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kasi kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na daal na. Ni, Ngam no tiropa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanood na makita man napintas. Kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon. Anya nga day tanga style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga rod, iti kanin tayo, no diag trabaho. Siyak tagtrabaho. Ay, Tas sika ti para balay. Asikaswam ti anak ta. anya? Apay nga ita ka lang, Dino. Di mag-asak nga rod, iji istar, ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tilay bagbagam may. Ninanapiling, taday iji istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tilay bagbagam. Saan napudno day tabakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan, dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat, tabakay. Kun kunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikriknak. Kaya't mo timang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbagam. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksi abado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istur to ayan na sa beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo, balasang kaw. Bagbagay na ng pagpantasyahan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati luppo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaham kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuha na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti dasawa na kagkursunada kan kuha na. Ne, awang magar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagita asawa da. Iso pagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayad. Ha? Nakagtrabaho bakit? Barang malpas mi titles, di balay ni nanay mang ita. Isarunumin tumanan nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Ina! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pagi muna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagi balay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Ape nga minamahilig kay tinapintas. Insulto dahi ta nga raramidam kanyak. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas.
Ure kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatangad mo. Iso may mayatan ti kastoy, tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka man, aldawan. Ikagluton. Masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturog? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibusgaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan na ti maban. Kaya nagbuy-buya akpay lang ti bukseng. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan logkaw. Load kamot alone. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak diti balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na, Mila. Una nang. Ikatagsaratan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan, minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam sikat agtagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema, nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no, sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan kan nga agtrabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan iti ayan ti trabahom. Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang agbuy-buyat tibay. Nagadok mabuya. Bukseng, mubay. Ganyan nga pa'y dita. Ano usam ti manggid Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek si kuk aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramid dito'y balay. Period. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakon kayat agtrabaho ken kampay ide awanen pakibiyangak ken kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko ket pariknaak. Bareng mamiris na tibidot na ket dinan ulitan pay. Nagkuring arod dayjay nga strategic ket nagbalbaliwan ni Mila nga asawak. Nagtrabaho ak metlaeng ket sana nakasitisigod ti ugali na. Katita talon ta anak me ken ni baket. Ket naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat ti strategy pagayam Dino. Ket naimbaga ta nagkorre day ta nga style mo. Ket nagbalbalew. Siyempre, naamiris na, ano saan ka ngagtrabaho, iso ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello manen, kada kayo. Naimbagkan naragsak ngal daw, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama.
Surat ni pagayam tayo a Benedicto, sana pudpudno anagan, tintay basa kani drama ita. Ngam sakbay na, kablawan tay paybiit da Melody Kolkol, Jinky Cabiles, Connie Bautista kani Christine May, Acosta dita Binalunan, Pangasinan. Hello kada kayo, amin. Kastiman ti surat ni pagayam Benedicto. Dear manang biyanang, may sa akabalo kat feeling baruak manen. Iso kanayon ti panagaram ko, ngem, kanayon mat ti pan nakapaay ko, tangamen, pasig nga ubeng dagiti ararmak, kat kanayon mat ti panang paay da kanyak. Kat numapaayak, aglaladutakon, kat awan gaganay gayak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang, mangantayon. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot nyo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot nyo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tingsmit ko ha. Imbreak na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang nga ngagayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan ko na. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawan nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan na kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runa ket saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Ket dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa mo't dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupak. Anya? Ay, kanayo na ngamin ang mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan daytan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga. Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter nagtar ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo matditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kay laag tawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo tiyagbalin apugay. Ken baby face babaan da ito'y filter. Ay, nagmaya. Ay, namati mo tilo ka bakbakitan. Tiyan muna ke ubingak pay. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Ay, di nalaam mo nga about. Ken kasla kordoro ito'y rupak.
Ay, nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakay. Ay, balo abakay. Ang kumayat kat mahit. I-forward ko amin a silpig dito silpong kao. Sagay sak nga i-forward. Ha! Ay, sos! Na-forward ko matanda itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. Iansin ka. Ay, na. Ay. Naimpaglangan. Ta saan napay anaisin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apaw. Duwaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo ngay. Ay, regalo Genovia kay Jabrod. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat ang parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige laro, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlakaan na kak, ti kasaritam. Ta, agsi arakbiet. Ay. Okay, my dear. Ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, uwan. Imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasaritam mo. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini uncle mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini uncle mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini uncle mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni uncle mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini uncle mo, iha. Pugi ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaluak. Kat uray bakita kon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni uncle mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Saan ko alam dayjay? Bakit anain? Anya, kat sayo inaram. Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya, Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na gamen, ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. kat kasano daytan ngay. Kasano no agkita kay iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? No masapulan nak Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang takanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yun ti kastangar aramidan nyo. Delikado dayta. Kukwartaan yun day di abakit. Kan lukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Tainton danda ni agawid na iti bakit. I-break kong taon. Anya! Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidak. Ha? Apay ngay. Apa
pay di mo kayat. Akadwatan iti agnanayon, may der. Agkasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves. Isikreto ta ah. Asyak ti aggastos para iti kalaysa ta. Ay, kwa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawin na. Ta umayak agpakasarking ka. Period. Anya! Ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Ay. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa ilang anak ko. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa akon iti sa balay. Ha? Asino? Ay, agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan makayata. Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung arod. Manjak! Jak pagan ano na jay. Mga asawa, bakit pa? Aha? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inarim yun, no saan nyo akayan? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Dimet ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawat. Basta saan apadak a senior citizen. Ano sa kaun taglaklakay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw, inuman mo itirabay. Anya, No kaya mau, nag-apply kan dito'y, tayo magakin ni Baus. Iso na lang ata, para inaw tisap sa pulen da. Ang libre amin, istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang iti pag nagdak ita. Ta aday lemlem bagak. Ha? Apay ada utang mau. Ay, kwa awan. Nga banda bakit ngay lemlem bagak? Ang kurso na daunay kanya, jacket ay jay. Haya! Mala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumunod kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Kwa. Carla! Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kung dito balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan dito balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak mo, Nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli aktaw. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mo ngaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga nga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni Tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos.
Ay na, agyaman nakdani ka. Italaga inaram ka, ang inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay, day talaga ayam. Awan problema iti day ta. Ay, hagyaman nak tay inayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agi katakon dito'y kas waitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Ng magikatakon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayaton ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Sino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na. Sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica. Isuti ka laysak. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaag. Mabaid mo't siguro dayjay nung makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kindan mo aya? Itaray na ko ni di ospital. Ay, Darasel. ho. Ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. Lain pagharap. Masikog ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanakan. Pakawanan nak, no nagilimudakan ka, Ay Benedicto. na, unak lanulok magmuday jay. Masikog ka magayam. Sorry. Sana bale. Taureadan anak ko. Ay ayatan ka lata. Makikasarak latakan ka. Ay saanan! Agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog matgayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Manangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan nyo ni Nana Marina, kaimawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay sige, urayag. Ay naisuman lang ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay. Tabakitain. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Si kakaditi ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akadjat-jat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adi nakpatsin. Ay, Nana Marina! Pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay sorry Ang pinaubing ko la ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa ay. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang iti abroad. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni den jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apokok amang liwliwa kanyak. Alakastan, to'y pagayam mo, Benedicto. Ala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta.
Tamadi ngamin ti manglukluko, iti pada atao. Ta si kantumetlaeng ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyamanak ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Bye-bye! Manang Biyana! Hello, kada kayo papagayam na imbag nga oras yu amin, ngawan labas. Sapay la kumatan nakaradgad kayo itakan nito, itian yaman nga raramidan kan sa dinuman nga ayan yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kani drama ita, kat manipod kani pagayam tayo anilo, sa napud puno anagan. Ngam sakbay nakablaawan tayo pa da Mira Luna Facon, di Tatarlak, ni Vance Ambo ni di Taguig City, Susan Ronquillo kani Oscar Mejia, di ta Victoria Tarlac. Kastiman ti surat ni pagayam nilo. Dear Manang Biyanang, may papan kada kami nga upat ti pagtarayan to istoryak. Siyak, ni nanang ko, ni ami nga ex ko, kan ti ama na ni Tata Jimo, sanda pudpudno anagan. Idi baro akpay, dinak kayat ti ama ni ami para kenkwana. Kat kastamet iti inak, dinakayat ni ami apara kanyak. Isuasan kami ang nagkatuluyan. Adda nga rudan bukod me a pamilya iti ex ko. Ngam jak laim pagarop, nga ginayat dagiti dadakkel me iti ex ko. Ket jak pulos kanunungan dayta. Rugyak ti agsalaysay. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Ipagnak ngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapan ta iti silid ko. Aglumang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasay, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasan kaw. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Na, apay apaturugan na kami ngay, nanang. Wuna, tapno makainana kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umit Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Adada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, kay pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay, Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. awan agdan yo, aya. Taing kay kabel, tayo so ti pagnak a rumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidig ti babalay dito'y. Sapay pasig at ismusa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaengen no nakaturog da. Ta isunto ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastaw. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wen nga rod saan tamiten a minor di edad tapno paritan da. Ha? Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Labihin nga mapay nga ita kayo lang nga sumangpet tatang. Ha? Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na, Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo?
Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatak nakmait. Naging inayat kami nga raw. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adya tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti biro kan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadwa na. Kan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta dyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Anya dyan danong ti karuba kanya na na? Nagpastrag kay kano itilakay dito balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay. At ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible ay. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti whole day dito balay? Amulata na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo dito balay, iti may saldaw. Kwa, nagis-istorya kami laang batanak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day jay boyfriend nyo. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Nadamot pusok nga gayat Apay, gaputa ba katakaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Adamot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midyara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga ka dadyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabainan na. Kung linalais na. Alahuston, di mo lagi punti na palabas anak ko. Kung yung bagbaga na pa sa dutak, kanaw. Tawang permanente at trabaho, giday. Linalais na dagi atata, Jimaw. Pakawano mo ni tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siya, sinupladaak idi ni aming anak na. Adomot laeng timbagbagak idi a negatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanyak. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kong tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili na nga asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, maipalagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak. Iday, iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang. Nakakaasimag. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano adyak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay, ngamkas laubing nga ungtam. Bakitan na makiboy-boy, friend? Di lagbain. Anya ko matidakas na ngay, katustumat kay kunana, at damot puso na nga agayat. Kababay nga raw. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo, tararamidin na. Adumot ti bano ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makin-inarim kita. Tila nanang tikas jay. Bay-bay am kadilat na. Ay. Inton ko nagrebel din ni nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Asino man ang data katiteksyo ay atatang. Ay kwa. Ni kumpare. Nan, katak man data silpon nyo. Apay nga siniggawa mo nga ti silpong kaw. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo.
Kunak, tubaykat nga ni nanamin daman ng tekateteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. Pengay. Anya usar nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti uloyo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabayin anak da dyan nga nanamin da, der aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanyayo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Anda mo tin asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisinak kano iti lalaki. Agraramanak kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko day jay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Kay mga nanang. Nangang kamain. Apay di kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Ano problema yaw? Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin? Ay, yagyo man laday ta cellphone ay Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka Ila ko kung dito cellphone. Nilaw! Isublim ka cellphone ka Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wen, umaya kong Jimo, urayan dak kita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimo. Ay, wen binday. Sorry, ano di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siya. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di kan Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso teramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimo. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko akwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramaten ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intun bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ninanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay, napanandangay. Diya mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo, Kalpasan ti panang sina kanya, iday. Armon na magayam ni nanang kang. Diya inamkit di inuy-uyaw nak idi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tanong bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapap, Jimaw. Wala. Kiti karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Agtinulong ta, Jimaw. Tanapigsa tapay mo't ngagtrabaho. Agtinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinahon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay anag taray kong kunada? Alam, pay amon ti ibaga ti tao. Aglabas tumat laday ta.
Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumit laang ti taong agsao-sao. Ha? Diyan nga rog kayat. Itikas na nga aramidem. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si ka nga rog diay ayat ita ba kang? Aking arod ana sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyan lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo anagustuhan kan kuan iti kalabas. Lipate mon. Palabsem latan. Maditi agimulmula iti sakit tinakang. Ited mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakuten. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadanin ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga ro dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga rod. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga maasikaso? Adda kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Hey, di nagpakadanagan dito. Tada ni nanam aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapoy ti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dengdenggan na ta naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpaw itak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan na. Inagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga rod, Tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni Tatang? Adda pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni Tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso kon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni Tatang ni Nana Minda. Isumit. Agmay sa kamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni Tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kapsat mo. Awan katulungan nga mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimo. Ay. Naarbisa nak ngamin idi kalman. Naging bagak tumit lang. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak, Jimo. Anang, kumusta ka ngay? Ay, agyaman nak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngumaging bagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Ada umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Ay, agurigor pa'y lang aron. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiin na. Ay, kasta aya. Pakaitid yung man nga rod ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kawan Ay, Nilo Barok.
Kaya't nakakano ang makasarita ti anak kao. Lukosta? Maawat mo ni nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak mao amay. Nilo, katsapay kumata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Agpariso! O sige, kayat ko data Nilo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayat. Kayat ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga asikaso ni tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod ka ni nanang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akatako na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan. Adayang pauit ni amay apaghani munta. Anya, aghani munta pailaan. Siyempre mo't kakaskasarta nga ron. Daghani munta. Nagkasar nga rod na nanang kantatang, kat bayat ti panaglabas daw, nakitak no kasano ti panagpinatagdadwa. Saan daan agap-apa, no agapadaman, pinasugnod laeng. Ngam, maurnos damit ladagos ti bagbagida. At dapay layja abroad da ame kantasawa na. Kat dananang kantatang, dagnanaed iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, Nilo. When pagayam Nilo, rumbang la maawatan tayo, dagiti dadakkelyo. Ta saan matla dagiti ubeng ta dakarbangan na nga agayat, ken paayat. Ure asino, ta amin tayo nga rod, adda puso tayo, makarik na iti ayat. Kat kasapulan siguro mat adag iti dadakkelyo ti katakunay da iti panagbaket ken panaglakay da. Kat maragsakan nakmet para kadakwada, kastamutan kada kayo nga anak da. Ta pinarot yon tinaimula agura iti barukong yo. Kat nagkikinaawatan kayo aminan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Nilo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kad Diyos tagngina, kada kayo. Amin.